Ka FKJGP haka arpo hundreu terik unai lur kala pentepat ba bakan salum lang ya barok ki samla ki bala pendap iki jing puli hendrei ki basyong klem kam klem jam haka arpo wei terik urisau 8,000 arpo haka ba an sedang daka jingat pat ba anamot pran ter syadu madan malki habakran shikilat pathai kubor u presiden kaseng uba dandi kongsin ula ong ba kane ka jinglum pat ba kaseng kalong bandawa na ka sorkar bantau kilat kilenti na ka banta ki samla makin yo kam yo jam bat kumju bakan aru ya kasong jingarap ni ki jinghikai kitu ki samla ki bakwa ban seng kam lajong ula ong ru kat kum ka jingwat benya da ka seng ki dan palat iwei point riulak ki samla ki bala pendap ya ki jing puli haki kerdan baper hendrai nomar ka jingbam yo kam ki haban syong bed klem kinu kilat kamai kaji ula ong ru ba ka ne ka jingbam yo kam amtang bakam pen yo kamai ki samla hendrai kawan lamru ya ki samla ban ngop haki kam basneu lai phojat Shushu ula ong baka sorkar ka deban shim kiai ka nika kam khnang baka nong ka jingmen toy ka jelahi baro ka wei uba dandi ula khot la weru iki samla ki ba klem jam par kitu ki ba kwa ban seng kam la jong bakin wan cha khmat ban snok tilang bat ka seng sha ka ne ka jinge ki ba khot ban long kaban kong kolong ba na kaleng ka seng hadin ka jingya lenti ba aslam idan shibun ki jing ujor na ki khon samla khamtam kitu ba de ki jing puli ba phera Bat kani ke sorbi ke banyak ayat kalau nak macam senam ni di Shibun kelawan banyak kendu ini pemasang bat penpa ke jengek ke congki apa di bat kalian kakam ke jam dan kalian keseng lagi bangla pisah dia ba ngi ban kalian ke sarkar kamdan kata jeng simukya nam tak ni kon samla badep ke puli ke congki apa di kalian aikam jam kelak poi kong basi lak nduk hostam ni nak samla kan kam jam ni ke jalan ke congki kata ngiyo jing khen jing dia nak pokok employment exchange bat nak ikut. Dan nak kata apa hati ni niat banai dan ni lah budin bat bunsin ni kejing kasarka kapen ngamas ngulung kasarka kenok man yakin ki long yakin ki recruitment agency kum PSC na tak DSC kum daftar ki ong hana ba kadi ko kom suki kom sekam ke jongki na kata effective aka department aktiviti department kapag susi kalang ba registrar ko government kamla pan kenok kata yung direct bi ki government kadang kabor la ketika officer ki badan hakini ki tenat trekam ba pero di badan mata kan di ban recruit yaki taki nongtrei telara kim perform ba ka government kala man chim action yaki ru itu pi baka life system sejong te kimyo show ban thap kam sarkar ti kelas okpro ai gitu kan kadang kata kajing bam tri hok jadi agency mo kum ka MPSC ne ba kum tak tat da kam dong ji tri hok ka jongki kalau balik kai kalau wei jongki kan sukut kai ka por ka jongki dan kalian kasang hing sa mangai bu dia highlight hiru ba kum gini gi jai officer ki jai tu bakin dan di post ka suggestion ka ba ni la dan jumut bangin ai sarkar kalau ba bangara eta ka transparency kalau ba hapor baki so ya pretentes borok laban lada ka soldam ta ka daut ba ka max ba secure kilaban pan mo ke khamtam ba personal interview mostly ni personal interview ni kalong tricky ba ni dawa ba sarkari ke ban pendam da ki live interview kamera kan nang ba lada kadang kan no mo kata ka manipulate ba personal interview kemudian kandidat kelaban ni syahman kenpan video jadi bat kita kata kau kalau ngajing sukha jangan sengi kalau ba ikut belum samla bro hisen nama ba ni ba sarkar mendu sarkar ke bari mendu ke pemerintah kalau tang ngajing leka banyak kan po assembly ba sekolah de ki ba ki samla ki akan jam ngade kau ke sen manikong ba FKJP kan lum lut ya bro la ki dei bari hak menyo kam sarkar na ki bari hak menyo penyang hayong jam kani kade komisi cha government ba nai le kai kon sama jong gari ma kailam bakla ki lada kila kimyo kam jam kailam ki skalti ba bakla ya tena kalian ngaseng jongi ba pet ki kon sama jongi ba kam jam ni so dei ba kani kade sinjam ko baning ka first step min sei sama borok ki bang yo kam jam ba nang is kmat sedang isu ki kam ba ka FKJP kadle dalor kani ka jinglom jongi kita ki kejimbun ki kon sama jongi ba nang lastan penyakin bakakam sarkar kalau kami kalau kumba sipo nak sispa dan sim kolum henry mentah ke kepala da minyak sena ni ke jeng kena samla ka jongi habadi kalian ka sengkam majong ya ka ba ni na kalian ka sengi lingba ka socio economic movement nglaya
ban kentu ikon samla jongi bakin mi chaman kamtam kita kebetulan kam sim banyak kon banyak halor ki pijat ke jongki te nakalian ke jongi hawade bani banta in sanang ya kendu ik sarkar banginang bangin in kentu ik sarkar ba kanang penbun shu ki skim mo nam ta kum kini khana kiba lanang asta ki bakwa ban sengkam la jong kombolong manta ngi ring ba kini ki district commerce and industrial center malau sna mi ki jukhot bangi i ba kawi district ko mno propose is pamot ki ju a ki scheme ki mungitip kom ka PMGS ini kadika PMGSY PMGP no PMGP bat komtar tatar je komtar kan la sarkar kalong serius komut kanang increase su ya number ban ajing ra ya tikna nak ya komba kalau menta propose nak sispa kalau increase nak siki aspa sispa sanpo nakalian jaka seng ni la ni nong ni la phya lagi ni benta bangin wat ki la tiktet ku jongi de ke ba karan menta kalau ba ke ki tiktet pengiyok impet apo kini ki kamtang kini ki financial institute mo private banks ki badang ni nakapos kapori kadang ke jeng u jeng nam ki nak samla ka jongi bakadang ke exploitation hakini ki financial institute and private bank bonsin ki post ke badi ki ba khamrong khamsan sejrong ki wala ni ki beri bana ba ini ki post bat ki ba ki baret tak insurance ban let ikan du ki beri bonsin ki nyat ki beri jongi ki kini borok ni dak syong bat pakat ki ila kelti ba ni la ban ajumut sarkar kan la pansna ya kita ki rules and regulation nam tai ki private financial institution private company ki bawan chane bat kawai ka bangi kendu mentaru ka jingsyam ko jongi bang nilap dealing ba kan kidang ki post apo kan ka Food Corporation of India ya ka ba kidang ki post ki ba ki kita ki grade 4 mo ki ba ki post ki kamni ki post ba he te nakalian ka FCI ka khot ba ya kata ka recruitment ke jongki kalau all India ngi iba ki brio napo kiwi ki jalar ki wan jadi ki post ke beret ba te kum gidi eru ngi la ikendu bagi nang penyak yang ba kawi kalau makamdan kata ka notification nakalian ka government kembali apa state ki Mizoram ne apa kiwi ki North Eastern state jadi nakalian ka sarkar kamdan kata ka permi ke notification makum gini jaj post beret mus bonsin ni central office ki bedan ni de bentar ki beri jongi ke jala ke jongi ho ki seng balang ni tengku nak kapor bat kini ki nong penyak je kini company kai ka dawa kalau ka kerja company ke de ba nak kalian ka sarkar kamdan kata ka polisi apa pakar apa kantek lakam ya kini ki company bawan sini ke jala ke jongi dikata ka de ne ki daw termot kita ke jingsyam ka bangi jingsyam ma fiu suyo de ka jing ka information mo ya kabangi bukum kalau menta kali contractual basis si kadi tang ya kita ke badan kita ke channel ki ono mo ke badan kita ke channel ke badan kita ke influence te de ta kata ka ba lingba kani karali hi badan ni khman ba ngin nakaleng ka seng ngin oi sarkar ba kadi bandu we no ini ki contractual ready ban regularize no ya ki post borok hai sanction post borok ke badan te ba sakawi ru kolong ba lingba kani ka por ba menta ngasin ni kabu ba nakalian kaseng ni ai kata ka stern warning ya kini ki private companies ki badan hang ni bat kita ki brio ki badan hang tu ka benta kin yok so ini khubor ka ba ka judan kata ka exploitation khamtam mi ki samla kan thai ka si ki jongi bonsi ni ki officer hi ki sa mo ki sa penokam baklai ka bor ka jongi bat kisah haras bah ru ya ki kena ka jongi bat khamtam ya ki ka jingte bungi yok paka bonsin ni ki khamtam ki kena samla khasi ki jongi khamtam ki kenthai bonsin ni kisah exploit ya ki tekani ka ko ni na kalian ka seng badan ni skmat ni yok no complain yeman si ni ha ban sim ya ka anya do ka man sim ka anya ki lo jongru ni ha ban sim ka anya hi kendian habadi ka jingbo consultant borok ni tem beli ngidong kam konsultan lada kadang ke jingduna subuk ke department kadang ke jingduna ki expert ke badan po department kimdan temban si bahwa anda dek banaba re kombo kolong manta mana ke department sudah konsultan be banaba re te sheki ki beli ke jongi sheki options officer ke kita kindan se maki te dia tak kadau nga ono do menehi bak sarkar ke ban ai tak jingken
Kaya kejing yo nong jong sarkar dak babu ini konsultan. Ngil otak po dak penpa sarkar tak kejing yo nong baka warak ni konsultan yang sebisa kai. Kadang sian yang kejing yo nong. Hari kemo fiong menta namenta kitipi kibri ke betre. Hai ni konsultan agensi warak aka sarkar nakalian dak seng ru insele AA. Ba ngin pen long no en ka ba kata ka apa itu bisa ajar apa ya kaba ngin lumlang itu kena sama barok kiba ya kendu ini kijing de nata kadang ta sing kelas ini buat panak leng keseng ngin pelong ini kijingnya ba wajib numpak ba haka apa itu dek berari sam bat kawiru nakaliang jo keseng ngikuak man kendu ya kesorka ba haduk mentamane i ba ka jingbam simkhya jong sarkar bunsin ki kena samla ke jongi kidan ke jingdu dikarman ha kalawai ke joki bat khamtam bunsin ki kendu bat ki hak no ki kamsniu boper te hane ka por ni kaleng ke seng ni kwa ru ba ka sarkar ni ba lingba kilat patai kobor ya ka ba ka thungi ti konsultan boper bat ka pisar ki klur ka siu se ti konsultan tingi kwa ban kentu ni kepoi ke sarkar bahkan pensai kai kata ke jingi onong jok sarkar apa ketungi ni konsultan nomor ngi ba ke jing tungi ni konsultan kam idon kata ke jingi arab namata kata ka roi kapar ni ke jala ke jingi di kalong tam nu pensat ai kai ya ke bisa jumpa ba di kan lum no ya borok ini ki samla bagi jutep ki educated employed youth bahkan dan hero ke jingi iPad ba jingi kali kebangin sedang nang ni nampo buat run bagi penikot hang tay po marang marki. Di kalau ka apil tu ya kita wik sama. Nam simyo nakilat ki badai na malabon pelat kini kibak dor hawe de kam tam nakaliang kasengi kentu ini snok tilang bahkan ni kan ke platform bahan nakaliang FKHP in keren sarkar in badai next ni mungkin lumot ya borok na samla kibang yo kam yo jam